Sabizo maona nyunyande ndale gora. Badido himida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wombe yatuni kwa mabiho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Adani doto tahasama hawala nyasi kao uhanza ula warongoza wa mbone macho. Shama hawaja udu riswami hukaya ngabo miwani kao siwahe zimiwani za macho zirimani le jua zo changer couleur andan kaya ngarjoso amin hanu pande uo shama umuhimu mridungao nganzo mjue sha izo za rimsabano sikwale wizi indini wodo umuhimu do kayanga si haruma wakati mziro wakati kao ngasira wakati ngarjombo wa transition periodi kao ngendao haruma mbadi kao ngazendao za rohe haubo ngazendo zenjezi ngarendao harungo maskini kao ngwendo wanjeze haungendo wabunguzi ngasi haruma wakati wa amani ikao mkrishaende azidi ila amani haubo yende ya kauhe ike hatwari haruma ila namne kao duanada mwanshiyo ngabo zaha ikao lihisa lipangiha ngalanzo lifuhe na la zaha kartujue namna kao ngaljoka fuha je kartujua kaya eni zaha laheri hau zaha lamr kartujua abingi yabo umuhimu do shukria Mwenyezi Mungu wa kaya hohondo wakati lo nunu baada babira mbade za coronavirus kangendo yafanye ngarjo hamba duja la raru ngia rehanti namo abo iyo shukra handani ya utoshukura Mwenyezi Mungu na uhangalia mbabi ukweli ukaya ngasi etarehio siku leo inu ngasina uhai ngasina mo abo riendo tunda harmaila maviktimu na zila listi kao ngazitola ukaya ngabwanadamu wafao abo listi yo kejaruda yabo abo listi yo ngejohenda yenjeze ukatirindao kartujua engejoka ajali ngajoka ukaje kartujua eka ngejoka ajali ya corona engejoka ajali yoka ya mru hajifia ukange mwade ebangejoka ajali yoka ya mru hazulumdani mwana nyamru ebangejoka ajali yoka olamru yafunga olamru ya muhiji ya choparisa mria ya ramru hitwa kartujua zemsiwe zahatu abungi abo ragudu wakati mgiyare hanamo wakati rilonu hatarjohundo wakati rilonu do womba Mwenyezi Mungu kaya niyehe namo ekaya Mwenyezi Mungu hende hapuwa mru hajaha romre harenge daraki izoti zahahi shahini wakati ujoju semindu wende wata hebaya wende wa provoke situation abo izo ndazile kao ngazijao kaya iyo ani ngojuo izo tahawa abinge ze shifro za huan na adamu wa fakumori bumgwa hibenza garjohenjeza johenjeza shakar tujua ingas johenjeza harimu kupanda ubi abo upande watu shukra Mwenyezi Mungu wake listi ya sayabira karti yabo ngajuromba Mwenyezi Mungu yariyehe namo hata hali haukayanga wanadamu kao utamane mauti haukaya ehikao hosa uhondro o wakati kao ya dunia keti ya haho wakati kao mwanadamu yomba duo kaya na nasule mbebo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukaya yodi ya kairi rahane dunainu abinge watukufu ngarendao harumwe hadisi ya hato sikwale wehe shukra ye shukra yinu ngayende ya ukaya rangudu wakati lonu ye dunia ifaliki ya Komori ifaliki harumwe mpira wa mduka ya hainansi ya Afrika ngerao ila kipi ya Komori ya ukaya imajweri wa salakanti harmaze jitahidi na zantren mawalonizo na ula mwenjezo hao ani ye Afrika kamili ngwari leo kaya wachparihani he no haruma pool ikangwe jokana ekipi ya salakanti abo harmanti uncha shibanu ngarjo juwa pool jokaniyo ngarjo juwa ze erer eko ekipi ya salakanti yakaniyo ngarjo shindari Paris ukaya zepulu hizo haruma muda mshashibanu ngadujua abingi abo sisi do womba Mwenyezi Mungu hususan do shababi wa Komori wakie juma ushukuria Mwenyezi Mungu yakaya wahaja epoch
ya ukaya yelaza ya hanzo mpi ya sport yelaza ya hanzo mpira wa mdu iwajilio wakati walone aji waloniyo haukangabu aji kao mwanadamu ye hanzo mpira wa mdu ye hanzo sport haku habu hiyo neema ya hona zijana waloa basi abu ngabo mtike mengoni mwandikao ngwajulate maisha ya hao hawala tezeroho za hao hasibabu wanadamu kao ngwajoho mpuseni mwede mwajire hicho abo upando hanyu do shukuri ya Mwenyezi Mungu wakaye generation ya hanyu ndiyo neema na neema hamada inu na ho shukuria dezitendwa na ufikiria Mwenyezi Mungu ka ye mchongeza ye hezitendwa zini kao ngazi fanyishia abasa nanda ula karibu kabisa harimo mpiru wa mdu wa dunia ngabo chongeza hukaya baka raisi yabo hanjia heni bonjia henjeza zejitahidi Mwenyezi Mungu hamkubalia dua abenge izo shukra kao mwanadamu ngebidio tena ya shukuria hukaya haina wakati ritojo shukuria basi ekaya ranti omva uo riansu Mwenyezi Mungu karja shukuria humkinishiha ya ukaya hata zilantabuho rilindwao rileza rahare karna ushinda hukaya wanduka na mo engewari sabuho abo ilobeshelea lahanza rishukuria Mwenyezi Mungu henema ukayeri kanda shukra bili ranzori shukura Mwenyezi Mungu de parentiti rawahi ratin kiwayo hukaya Mwenyezi Mungu haumbu gonzi haumbu mwanadamu werengamani unike gonzi na zahabu hajotauwa imani abo joka ya embabi Mwenyezi Mungu yarinika harinika mbabi ntiti nanda ila pare babafu mashashi nongari wanaukaya haruma emabavu yala maitizi njinga zila wao haruma zeparizu abunga zijoha hindi wala shofera yanikiwa shaida shila kaja shukuria Mwenyezi Mungu kaja shukuria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haukayengeha shukuria Mwenyezi Mungu hajojo kaya hanika manadamu hikma ya ufanya pare na hanti limit ya ukaya umwendo nani ya pangale gari umwendo ngebidoke namna inu sha uchendo jumwa banu huende huansi Mwenyezi Mungu huenjeza zila limiti ikao kuja nikiwazo abo hikma hiyo shindawele ukaya kuja shukuria Mwenyezi Mungu abo beshwa ngabo pande ulo ujiro wauti ye pare yakabidi tili hanihe ne mwanadamu hawe shofera hawanadamu wala ngwaona ngwanzo ya walitize umuri ngujot akhari haukaya ngwanzo yaletize wandu wala wa umuri shawi wakati rijo shukura Mwenyezi Mungu haila mbabiri loniyo riswifu rilekeza ribama ngujore njeziza zinji haukaya ngejuka dalao ngejuka ya awla haukaya yejoka mwade gwendo holopitali ngujohenda hela wakati wa lazimu nane ni wakati kao ulona maduhuli yanzo wasili harumwezi ndo mbali na mbali nane ze ijara mbali na mbali zenzia ngajoka hafifu haukaya ngajoka njema haukaya ndi rishukuria Mwenyezi Mungu harenjeziza wakati johu mwasi nguziwisi ronti haukaya hindi ngajoka ajali ya ukaya wanadamu wenji wafi hasibabu ya ukaya ndazilaheri wafikiringo yihondraho iyo shukura ya kabidi mwanadamu ya shukurie shukura ya saa ya kabidi ngebidori shukurie na rangalie wa wingu na shevandi shanti rangalie maduhuli ya hensi hatu mnasi wa hamandola ikao ye maskini mengoni mweme nsi maskini ikao kwa jatimizi emidu ya wanadamu ngari honondo ngwendini harumwe mnansi mtitiola mnanti mtitiola valao maadini harumale jaha valao maadini hobarini valao mvua ya jaha winji ye mimea zentu zakazatawa mguya zibasauwa zenzaya zakaya mguya zitowa vachuka mwenje mguya jelea umwenje wa haja rieshio iyo neema ya ushukuria Mwenyezi Mungu na uheshelea ukaya haina wakati ujoka kujashukuria Mwenyezi Mungu haina mbabinti ya unikayo Mwenyezi Mungu ngujore mambuda shukuria Mwenyezi Mungu haukaya ngari wanao imafundi zaidara za serikali ngwali wao sha
parihaniha society ya duaziwa haukabu ngabo masikini walozirewe mondani ngabo masikini walo wawade ngabo wajifumo ngabo malaba no batobuha diaspora ya Komor wandu wao ngwa wasaidi yao ruwanu wakawafe macho ruwanu wakazirewe no bato bariha mariziki ya labonze na hula nga wakaujida iliyo kaya diaspora ngwatao barriere haina mndu wanzo Asmani Azalia Rohe raisi wa daula na tisaidie mwanadamu ichoka wonti pia hatari te krizi wonti jube bwana wengu joro habanu wafanye kampanyi hiyo wamaze idara za serikali zonti pia na riziti ya fight hata zila duan na riziti ya fight sha mono Mungu afanye opoze wakati wa wade hamanda unu heni akana gari ngabo akaudobe hajima bangu abe hamaili wakaudobe hashura kanjima banga zendo mbili ma volontaire ya he diaspora ngwatanga mapesa wesedio wafumacho wesedio wawade wesedie zirewe zihenda zepashia iyo neema ya ushukura Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu habe neema ya hahi wanti juu bali hata besho serikali ngwazizi yao sha hena mnungu wano zi association ngaza njozi kreyelo ngazi kreyena mnungu wano yasaidie nti ya hahi iyo neema na kinyume ni zile hizo za jusiwa au Mkomori ganzo welewe ukaya neema youjua Ulaya hozimu youjua Ulaya binguni youjua Ulaya harume bahari shukuria Mwenyezi Mungu wasuya na kanzani mnikeni hasoda ni mapolitician ngarishi yao hizo mambao ya ukaya ngamanjamu hunuwezi harumanti kao ngariwe nao kaye mafundi ngwali wao haina mwezi kabla rao mwezi iwe jatimu ngwali wao hata ngwali kwao avance ngariwe nao jitahidi ya hekipu ya hatu kejabole wanziani ya ukaya kejashinda izubu mnariali ya hema juri hao henda umhala wanzo wende hauloteli yanzo iliba watu shinda waliba rambu wakaya ima na Mkomori yatuka ulima aba ya limao imadini miao nao ikaya mja mfanya mazarau rijihundu ya ukaya hizo manja mfanye zija kibala basi nganjo kaya yeranje ikao wajide opposition basi bada wajojila hamanani zimfi handani ngahojoba kishambabiza magumwe basi mbabiza magumwe hizo yeshabi ya Komori waudu wajoka wapoizitwa haukaya haina wakati wajendo hanza walibe wandu hasi wa serikali watojuwe namne kaudo zaka wakauliwa wajohuda na riere hamade mezi ado kaya mezi sita hanza mezi minane baso wakati huo wajoka hanza wahuze pasporo kabati pasporo wawaliba wajoka hanza huze lebo wadohuza waliba kabati lebwe yemrifanya yemchuhambaga mribe hao haruma rehema mjamji bwana radi za handani nyimwabakisha ngamjo mribichize mezi sita na mezi mfukare kamjariliba basi uo do wakati mjoishi revolution yako ili haukaya yezitwa zahanyu na minga ndabo wallahi tawallahi ikaya ikaze domkinishiha yeshabi ya Komori wajombani nafasi haukaya zipasporo kaziti azali hafikiri mahakume
naye hamba hewe antation hafikirindo yensi yahe ngwijuo haukaya handisa soroda ngozi haja kapurari hata haja zedaraja zonsipi haja koloneli haja raisi hafikirindo nguono izo mchouona ngamjo jitwa iyangwa na shetani. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.